Tayo manag. Paikan ni mudra ito. Gibalon tayo. Sagana tayo. Oh, hi. Ikaruba. Ayan si Mangpay. Anak mo dada jilakay. Ikaruba may. Nainche nalakay. Yung tayo. Dati majidanong tayo mabalon tayo. Dati bike ka. Ipar-parking ko lang dito yan. Igiti, kwan. Igiti. Ruangan ti apartment may. Dahil tingador. Tayo manan nga rutan. Kanay, ng orasan. Malaman, nagbike ka ni ikitan. Ay, apo. Tayo. Hello, ka-Ilocanos. Taga San Luis, Rosales, Pangasinan, Philippines. Isabela, Baguio, Agpanort, Ilocanos, Tamianan, Tiabagatan, Itilaod, Daya. God bless us all. Apa nagbisikleta ni Ikit, tapno ma-exercise, dagiti saksakan na, dagiti legs na. Tapno pumigsa ka na titumang tayo pa'y. Tayo nga rodmanan. Hintayon manan mga kailyan. Mang tagkaw apo nga day ti langit iti strength kada kami di inaldaw. Have mercy. Salamat apo. Ay apo salamat. Tayo. Naabot na nga tama data nga camera nga yung kabil ko lang taditan. Ayun ti cellphone holder ko dito yung bike. Kita ano mo pwede. Tugaw tayo pa dito eh. Uminom tayo ba eh. Nangato. Mataas siya. Minom tayo pa, tibalom tayo na eh. Nangato nga pag video-videoan. May tagpag na dito yan, igiti ocean, ta maluman. May latamot, ti ko ano, hanunay nga nalami, ismut kite. Ani masarang tiinit. May piinit nan nga mumalam. Nyatatad to yan. March 14. Ito yan. Mumutan ikit nga irugente ag imot-imutan. Emote na tayo mga kailiyan. Tamang istorya manan. Mangistorya ni Ikit ti agdaman ng tagtaga inap na tatay parbangon March 14 dito eh. Nakariing akong tatay bigat ang panunuto ko dahil nga tagtaga inapan nyaman nga taday tamanan ko na ijay ka no bye bye ada sapsapulin da nga tao. Ada tattao imot ijay. Dagiti tattao mot nga mangmangeg ko ngagsasao sa uday ijay igid ti baybay. Nga nalmus ka no ni JC. Sapsapulin da ni JC kadi damot ka no mabiru kanan. Dagiti tattao ijay igid ti baybay. JC mo tinagan na. Numuray no kasta ibagada nga sanda ka numutin nga mabirukan nga kunada tawam mutin nalmus kung kunada ngum ijay kanu kwa ijay adayo hindi adayo nga baybay parte ti baybay ada ti makikita nga basit nga green hindi nga tadata nga green kung kuna nakariinga kaon
Di agpampanunutak habang nakaiddaak pailaan pampanunutak. Ta idikal man nga men. Napang kami nagdirok ngay amoy ti masitas ngay nga dagiti kasla kawakawayan ngay nga masitas nga kawakawayan. Kinakagatang kami idikal man. So nga tatay nakariing akon pampanunutak iti kawayan kunak nalagda. Uray no mamin ano nga storms ti umay saan nga basta-basta nga matukpol iti kawayan kunak ni pagamam bigla nga nakita manan bigla nga nagparang nga nagpakita at arupa na datalakay nga Marcos strange nga raw rupa mo dilakay Marcos ni apong lakay. Adi lang ti pinanunot ko lang nga iti kawayan nga basta-basta nga matukol ore mampay no adu nga storms wenno bagbagyo ti umay. Una kani bigla nga nagparang at rupa na dati lakay Marcos. No apay mo ang gumapampanunutan. Iso tuloy tatay mang kamin ti bigatan iti topic mi ka about kawayanan kinilakay kaw nga duwa nga klase ti kawayan kung kunak adda kang kawayan nga dakdakkel iti kuana ngay ti abot na ngay nga pang datar no garamid ka ti datar kalabaw kas diyan adda mo da jay bayog kawayan bayog nga pasit nga di abot na ngay nga iso tinalagda di kawayan bayaw mayat nga pang adige kasjay aramiden nga post iti tugtugaw or katre nalagda kasjay laang matadjay apagbiit laang ngay nga tagtagain na tas sajay nakariing akon ngay ket kwa parmata. Ganun lang naman. Adi lang ti may istorya nga tagtagain na. So adi din nag-YouTube account ni. Nakita ko mo ni kwa ni Lenny kinilakay na nga ipakpakita damot at YouTube. Isumutan ti nakita. So siguro adi JC nga tuktukuyin na. Itagtagain ka nga nalmais. JC kung nasapsapulan ka no kita tao nalmas ka no ni JC gusto lagi di mutan nga naglukatak mutan ti cellphone di medyo maldal daw basita nilini mutan kinilakay nan ti iso ti damdamo mutan nga nagparang ni ta YouTube mabalin nga iso na matadadya ta JC mat kapag kanagnagan na pa-shout out ka na gayam. Dagiti inaanak ko ti kasar, di Tanwi ba Isiha, Gimba, ni Eduardo, Fabiola, kini Mabel, kin dagiti ata Ubingyaw. Kumusta kayo ditan? Suled. Ay. God bless us. Kumusta damot ti parents yawn? Sapay kumata na sayata yung agnanayong bindisyonan na kayo ti Apo ti asi kinayat na adilaan ti may istoryak tagtagainat tapos parmata agkarkararag tayo latta kay Ilian, kay Ilocanos, kay Pilipinos adi lang ti may baga nuan niya ti pagayatan iti Apo iso iti matungpal muna naro okay adi laan ti may istoryak manan bye bye see you sa next tagtagaina parmata mga tumudra
Ay, nalalaki ng Mikay. Kaya mo yan. Umuli ka naman, di bantay. Ta, let's go. Let's go. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His risen. Yes, you love, or Jesus Christ, your Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ay! Ay, naku, ikit ka ba? Ay! Ano ba yan? Awanan, karigat at ipakutan. Ay, abaw!